Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka jingling shop jong ka klam covid khat khandai ha ka jela kala penlong ya ka sorkar jela lengba ka tanat ka kot ya khia banchna ya ka prefab hospital Hamadan Football Kabadon Halau Mali Hajan Pasture Institute. Hanne ka sngi na kaliang umentri ka tanat ka kot ya khia oba elhek harangkat ka Deputy Commissioner jong ka East Sales District ka kong Isa Wanda lalu DHSMI Dr. Amanwar UMLA katany uba Adelbert Nongrum ki officer jong ka tanat ka kot ya khia bat ki officer jong ka tanat Klau kila hiar banjurip ya kene ka jaga banchna ya kene ka prefab hospital kabadai ka Madan Football kabaki khana jong kani ka sinong ki ju pendon kam ban yele kai shushu kani ka kanhun kala jurebru ya ka weipat ka jaka ba marjan kabaki temu ban penjerngam bat ban ailat di kisamla jong ka sinong bakin wan ban yele kai habakran bat kinong tho kubor na kaliang menteri ka tanat ka kot ka khia oba elhek ula pentip pak sorkar kadon ni ka jingtemu banchna ya kani ka prefab hospital ha kani ka Madan yele kai pat kadon ru e ka jingtemu ban ai da ka weipat ka jaka hakaba kisamla jong ka sinong lau mali pelun kila banwan yele kai wadla kani ka jaka kan long jong ka tanat ka kot ka khia hanrai lasha eki ban pendon kam na kaliang UMLA jong ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ula ong ba na kaliang ka sorkar kalaya chakmat ban shim ya kani ka Madan kabadai tang kani ka Madan kabagi kena kiyo ban yele kai ula ban rabru da ka baong ba usngau tho ba kani ka long persha ya ka rukom traikam jong umentri rangba do kari Narendra Modi baong kilo India kilo shushu ula pan pauro ba ungej scam ba ka jingkular ban IT ya ka weipat ka jaka kan urlong kumba kila ya keren Amin ini yang menempel kita ka alai kling begitu. Bukan yang sports complex juga di belon ni ke green area. Iwan ki pas di numpang di Agenan. Itu naga ni ke green area, kalau sports complex multi purpose ground. Multi purpose ground no. Kalau benda lang senong rugila bantu kam. Dapat nongru nam dapat domen rugila bantu kam. Kami di dong senong di dong domen ni, ang baca pada kam lari. Gila ban explore kita possibility tu. Namun dah dah nongru dah pak. Impat rai tu apa? Mana? Ini rai kita cium eh. Isu orang beli kita super cut. Mereka berfokus adalah nama benda ke green area ini. Ke green area nak benda kan, government ni juga kompleks juga health. Wah, kita hari ini point. Tapi nak kalian juga forest tu, saya ke report itu visibility guna benda. Wah, benda lang benda health engineering wing jungi. Kita kata, best area. Ini pun di area ini sebagai kuat reflect nak kalian jungi. Honorable local MLA sudah. Wah. Biang kena ni. Kejung ajmut di doktor ni simlang. Kalau bedah dokam nak tahu kuada jom kan. Sim kata ke pihu simlang kata ro. Need explore the possibility pa. Wah. Nak nak health engineering wing sports and forest kita ni. The immediate survey of that what is needed. Kita ke ilong tang bakahe ke sanyum ke cloud untuk nak banayu. If they do an immediate survey, we ask put the extent of the land, how much leveling is needed for a playground. The doctor we of namar bakadan ke requirement for quarters. Kita do side by side kila ke plan ke one thing. So within 1 week saya nak ban pergi ke along feasible. Lagi jinggal ku. Ada senong di buku ya fit magani ya boleh. Menjawab saja. Kira apa dengan itu saja. Ini ada betul betul kita. Mesin kira ada. Ada tinggal berdiri lah walau. Tinggal benang menek, bentuk kut, bentuk prefab ini bentuk. Wah, aku sebalik. Kita ada boleh berbual, boleh berbual masih baru, mah. Kami tidak tahu dan aman, bakal aman. Bak easy deh kalau sini. Kami intention kami pergi persa, dapat senang mau MLA. Jadi kalau nak kebentar ka, ibu tinggian jeng di kebun balak mo. Ni hapa na appreciate kami mereka, encourage stop. Jo baru itu bentar ka, kunci kurang lain amat domo. Ni pun COVID-19. Jadi kita intention di sini kalau kami, ada kaya ban stay ini prefab, berpenduk pak ini kemadan sebelum ke present opportunity kun sama. Instead, ya kawan ni kita already existing building. Yang paling penopang temporary prefab atau special pun. Oh, dan dah penduk nak yang saya tahu. Masih baduk kalau baduk di sini ni, kemudian dia kata. Tengok yang kepala depan existing kita lagi sibuk apa yang exit telah ban
provide 100 bed mo. Ning laban 9,000 bed nggak pasti kan. Jadi kalau ada lupa ada datang sedang ada sanction ada yo ada donor industri arko kurur tenda nang benda benda ada state of art diagnostic center ada belum ada sudah masuk ada betul persen dalam berakhir ini ladon benda la art nen saya kamu layak saya bisa art nen betul Bukan implement. ya orang bah shoban celebrate yang statehood ingin ya celebrate lang bagai ni state of art diagnostic center mah ada kata kan ada di kumba di buku rokson kita bangun atau di kita beliau tidak kami tidak oleh sebab verification ground kata gitu buat ini selesai ba'da beliau ada asuransi sama hamjang kalau berarti nak Itu kan juga sistem implement. Nomor tadi ketika kamu serkar kamu serkar ke habya jaga prosedur baik jaga lenti dengan orang IP mungkin internet jaga lekah yang kena ni dan kebentak juga health department ni kan long yang kadang don bana pemberontam lang berkislong kau dah lah keren nakwa asuransi segala nakwa segala preman asuransi susu Bisa ada beberapa lah di proses. Ada jin ke department lembaga biru maupun pemirsa untuk approach ini proper approach. Jadi harus sih. Kalau tadi ketika ownership right juga help bodoh. Dito pa kasi lumulog at times kalong ba jaga kita diberi juga namun paiba di apa government ka kam kapan ay mo apa paiba ka kam government kapan ay to understand mo ini kalau bahasa equally tapi kita ngajing kadiga kagarai juga government ngajung hi mensinai kini ka prefab structure ang ni apa ka pastor institute kini ka ground ini lawan page kini kadiga kanyang page di dengar di barsin di jingpet jong i barit di don hone ila hawan pel arsen listin belong itu i honorable local meli jong nega berkonsulsi di bendasi dari jeng don kalang bagasinong kalang BTC na kaliang jong forest e don kan bat ni negat bagi senggam thai bagi senggam ba bai local meli tingi lawan laya bet nang benda banya bet kene kam dikman dan kumjuru ngilaya kena dapikan dan benda ban survey pada yang ni ke jeka bulan hang ni dan benda menlong ke green area ke park area dan kata bala ben kam ke sinong bala ben kam nak tang ni kai ini bersong pengat berkejuru berkadai pada hi ke property jong ka government juga health department kijing pengkreat kini ke prefab kalau bangi pengkreat nak benda ni ke third wave Gimana bentuk berkata wait keduan ni keneman Henry ni nak kalian juga health department long ready lupa dah kebendakan gunu ka eventuality ke one ni nak kalian health department long ready Upor kami honorable minister di Baheng juga director di Dato' Aman War buat we will be doctors nak kalian Kanisras kita nak rekan trong pasio i MS berkunjung i DC beromborong pada rekan. Badingi WPW kamtam ki nak rekam jongka dolbar senong ada orang basnong berkeksekutif komiti dolbar. Di kumbakadai ke bentah ke bah nyihabannya dolang rekan banyak selok hasilnya syembe karai. Hajing syahoi nak kalian ke government layak kamjam mahkamah ban selek ia kanika jaka ke badika the only playground nak bentah ki opportunity jongki kon samlah bagi ni ke present mentamo tenri ke sulong ba the need of the hour ba kapor ka dawa tiga government ru haban shimeng ni ke jaka na ka bataw pengkre ni ke prefab hospital ti ngadon kata ke jing keren ke jing persya ru na ka garbar senong na ko mali ru ndai to hadin menglaya wana ke jing ya stu jumur ho institute ba ni ka fully kalong contradict ya ka policy jong respected prime minister Narendra Modi policy ke bawang bah India Khelo India ti dalam tang isim lo ya ke jaka ingin implement kono ita policy lagi ingin kami bakani konom kamdai ke bantah pengiwan handir nak bantah begin persya le wina telang rekat sarkar berkumba Ahmad BC Ahmad di director juga DHS DHS brom jui honorable minister dan rekat Ahmad tungi lah make kata assurance but ingin scam bah kan long ru kecing keren ramba bah ini ke jaga news site dengan page kan dei gawe ke bentak opportunity nak ke bentak tek kon samla ki ba ngilai ipo ki videos ke jongki ke bakta iga sentiment ke jongi mo tin lei halo kata kecing dolang rekat ingin scam bah kan wan ban orlong but kan
materialize ya kah? Kung manglaya keren, bago manglaya keluar.